me within the Odoichene, me MPP, Electoral Area Coordinator. Mampong Electoral Areas Tere in the Waha, you will be Sase, you will Asimbrum, and you will Akyepere Otubronmu. Akyepere Otubronmu, men me da ano. You will police stations 9 Ewaha. It in police station executives Makumako 45 in the Shayan Ase. And Tisambria, what I say, yeah, registration, you know. As I said, men, I'm afraid. MPP before what area any money na na me de to anim na me kire on baby obi a be call the police station tika area we as a sanka police station fu bia so etu frame meeting e wo one police station go matter this Akyepere ha Otubronmu Etubiso na one members nso eka empem bebre sa na ma na etubi enkoso police station fu no ya otubi nya meeting na se won so ye wo grounds no enti yam pay for so ye kan bi anya meeting na won so ntumi enkonkoye one day nti ka yan ndi a onwanwe na won so akọ ground so akoye ene meeting we use a party bebre as we share grievances bebre we use na aduma na say ya eden aduma then na be ka kire ho aduma ne sa na te especially the party in your power na nipa bebre yan wo bebre debi wo ha yan kasa kra ya da kra na because debi wo ha obi wo ha ne ba of Mampong ha na ne ba keke ye post na wo de ne ba koto benkum so ko ye accident wo be faka afia ko benkum de bia otu be hu ya no o se o me pese me ba no ko Mampong presek no nye de ene de o so na pa na nto ya no ko eno no de se me say wo be di mpanfo ye se mpanfo ye wo chairman ye wo kodaza se be MP de debi wa di asa nya na obako parliament obese nipa bebre frɛ no ebi also pese won panyefo bi a wo akra wonim won party panyefo ebi mo ha party ni ba power na ma won benya dibia bi a wo hwɛ free such post ni aso ntia bi pese won so wo from mesra mu ye nipa we opese enye se opɛ holy child and opɛ presek opɛ Mampong presek school e woni krom na wakɔde keke no mo de na mo ano wo se wo kyena ebe ya ma ade kye ebe ya ma wo be ya wa hwe a wa ye otorofo it is a party no some one kitten nipa bi obu a da the bad hospital ohiam wo kakra bi aso so nunu adwuma mi center etie ne wo ha ya tenya ya wo so bi hwehwe opem wab kakra bi ahe na botumi aboa ewo wo botom eti kakra ba nipa bebre no na bebre anso won so loans bebre bi bai same akudi embia bi anim but Mampong ha mbi enya access kan bi be 20 hwema ewo Mampong hwe ma mefo ewo Mampong and also sometimes they otan eba because ye nipa 20 na nya loans nipa etuaba an MPP for wa we be say 1000 into 20 into wa aka no we yen de yen kan wa na edidabi wa na yen na ye wo grounds na e say ye chechem yen na ye nya asem debi wo kra ba bi wo kra debi wa ye tibi kan fa wo bio because obi wo wa ha wa so opemwa bi wa di achia wo so koje wo ba bi na de aba emba nti etu sai how na ye de akọ opposition kra de aje say asem na say ene de MP na bibia I want to say, oh yeah. When to me, na the how be brave, but as say, yeah, the Panaka Sanka crank, could say, Bibia 2028, I said, I'm 2028 abaya ya baba to ne de enye say ya ma ya bemumbu sebe yetina power 8 years eti isu de echewo hinama na eji hu akakra ti nipa bebre fo say 8 years aso enti MPP fo yenko na wombra ba sebe MPP fo ya ba bema ye ne ma bebre MPP fo ene ye de mass rock e bai ye de national health insurance e bai ye de free SHS e bai ye de school feeding e bai ye de free maternal health care obi ko wo free ye de youth employment buy it even before the yaba bema the number be break akase ba sabe utumi mbisa school feeding na nko bia kra ko wo ye school feeding o every before kra buy enye mpipifu a enye kufu a nka yen kwan hwe kwan na kwa kra ese ko kufu wi a se kwan aye ba wo hwe yen kwan a Akuapem for the MPP for ya boa yempa the say ko tete kwa hia ko se na ye ho aye ye MPP time yes an yama ni nyina na me bra akai one constituency one ambulance sabe before MPP power na ambulance kra bi ni Ghana ha ambulance ni so buy what sade ni nyaba wo be fi abai ma wo sade bibi kra buy wo friend drip no say yama obia machines brom bia constituency bia wo machines a wo di be twitwi one kwan so
sa enyama policies akasakasa bebre if you need to form near say NDC for what abema o to be the policies ibra na sabe we say dollar for na say na koko o ngati koko so afa we say what dollar so dollar na aba from garam say na nkofo ye na gold ni woto woton ni odinya dollars enu achi no fuel we say fuel aba from na say every Monday ko ye dey say fuel ebe ya afa because fuel na aba from na nya NDC fu na bibia o fuel na international market the price na tell ba from kum the price na beto akọ ebe ko so ya wo ko wo odubo mu se na ebe si afa enti ba ma MPP ni bia ba mu yan na ye ba ban mu a yetumi bua ye manfo afi ba kunu afi akọ enim last year MPP fu ba fi abason obo fi aban mu no what to pay so aban adwuma so what to won pay so 25%. And if you want to pay so 9% pay. Bibia eco form. What can pay we say dollar form. Sabe dollar pay any idea e wo yedi your man. Sabe wo ye nipa fakase na ye wo Mampong ma ye wo Akuapem man. Yen wa hen yesesa dollars e de kotoka e wa abrochi. Yen ye be yen say yen brothers bi na yen nwan bi wa abrochi o be send no dollar. First nko send no dollar na we nya 16 cedis. E so send no abenya 11 cedis. It wo lusu. It wo aban ni panin aban mu ni kase dollar na ba form. Na wo say wo there. Wo no obi send no dollars wo lusu. Onga what sisa dollars cedis eco dollars nko toka wa brochi ni won na dollar ni ba form a wo benefit nti enyo bia na wo benefit we that's it.